Sampurasun, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Yara Sesa Hayati. Saya dari kelas 4A. Saya bersekolah di SD Yayasan Atikan 91 Pasir Letih, Kecamatan Cikonyan, Kabupaten Bandung. Pada hari ini saya menyelesaikan tantangan hitung di bulan April tahun 2026, yaitu melafalkan perkalian. Selamat menyaksikan. 1 kali 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4, 1 kali 5, 5, 1 kali 6, 6, 1 kali 7, 7, 1 kali 8, 8, 1 kali 9, 9, 1 kali 10, 10, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18, 2 kali 10, 20, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, 3 kali 6, 18, 3 kali 7, 21, 3 kali 8, 24, 3 kali 9, 27, 3 kali 10, 30, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20, 4 kali 6, 24, 4 kali 7, 28, 4 kali 8, 38, 4 kali 9, 30, 4 kali 8 mana? 4 kali 8, 32, 4 kali 9, 36, 4 kali 10, 40, 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 4, 20, 5 kali 5, 25, 5 kali 6, 30, 5 kali 7, 35, 6 kali 8, 40, 5 kali 9, 45, 5 kali 10, 50, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 30, 6 kali 6, 36, 6 kali 7, 42, 6 kali 8, 48, 6 kali 9, 54, 6 kali 10, 50, 1 kali 7, 7 kali 2, 14, 7 kali 3, 21, 7 kali 4, 28, 7 kali 5, 35, 7 kali 6, 42, 7 kali 7, 49, 7 kali 8, 56, 7 kali 9, 63, 7 kali 10, 70, 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32, 8 kali 5, 40, 8 kali 6, 48, 8 kali 7, 5, 6, 8
kali 8 64. 8 kali 9 72. 8 kali 10 80. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 9 kali 3 27. 9 kali 4 36. 9 kali 5 45. 9 kali 6 54. 9 kali 7 56. 9 kali 8 72. 9 kali 9 81. 9 kali 10 90. 1 kali 10 10. 10 kali 2 20. 10 kali 3 30. 10 kali 4 40. 10 kali 5 50. 10 kali 6 60. 10 kali 7 70. 10 kali 8 80. 10 kali 9 90. 10 kali 10 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi anak Yas.